xa o capitán Pablo Iglesias para Juanca Rodríguez. Pablo Iglesias para o pivote, Cuco fai o primeiro do partido. Cuco que fai o primeiro e pon 1-0 no marcador. Xa move o Camariñas, conserva Arbolla. De un lado a outro conserva Arbolla, tratando de abrir a defensa do Xiria. Ben defendido aí por Cuco esa xogada. O lanzamento de Fari, que vaise fora. Agora o lanzamento de Carlos Vilanova. É o segundo. Rodríguez poniendo calmo a seu equipo. Temos ao gran capitán dirixindo o ataque verde e negro con tranquilidade, xogando con Calvo Xiria e para o tempo o colexiado, xa que era derrubado Vieito Canosa. Move xa o Calvo Xiria. E temos a Carlos Vilanova seguindo dentro extremo. Move Juanca Rodríguez para Carlos García, que non perdoa, para poñer o 3-1. Move Fari xa, tratando de abrir a defensa do Calvo Xiria. Agora é Fari que intenta penetrar. Ben defendido aí esa acción por Brais Puñal, que ve o cartón amarelo. E xa Fabián Canosa o que pon o balón en xogo. Para Eusebio Martínez. A piques de roubar Cuco. Eusebio Martínez para Fabián Canosa, que fai o segundo e pon o 3-2 no marcador cando se cumpren os 3 minutos desta primeira. De novo especialista Pablo Iglesias, para non variar, que lanzará desde os 7 metros e o gol de Pablo Iglesias. Amplía vantaxe a 2 goles o conxunto carballés. Move Fari con Fabián Canosa. E de novo Fabián, que move para o pivote. Aí temos a Fari, o máximo artillero Camariñán, e ben defendida esa acción por Cuco e Brais Puñal. O balón para o extremo e o gol de Xavier Canosa. Move rápido xa con velocidade o Calvo Xiria. O balón que intentaba meter para o pivote Pablo Iglesias, pero non consigue. Empeza a mover de novo o cadro carballés. Move Juanca Rodríguez, que intentaba o disparo a reviravolta. Pablo Iglesias e o gol do capitán. Move xa o conserva Arbolla en ataque. E Fabián Canosa con Eusebio Martínez.
Eusebio que gioca de nuovo con Fabián, movendo de un lado, outro conserva o Bolla, agora Fari. O balón para Eusebio que intentaba penetrar o lanzamento desde fora de Fabián Canosa, que pon o 5-4 no marcador. Move Juanca Rodríguez para o tempo colexiado. Pablo Iglesias con Manu Méndez para o pivote para Cuco, escápase o balón, estaba pisando e hai balón para o conserva Arbolla. Temos a Fari lanzando un rápido contragolpe, moi ben defendida esa acción de novo por un Caspuñal, mostrando moi seguro en defensa. E reanudará o xogo Francisco Carral. Aí temos a Fabián Canosa. Sale do pivote Xavier Canosa. Move Eusebio Martínez, o lanzamento de Eusebio, parada Antonio. Pero hai golpe franco. Move xa Fari. Temos a Fari con Fabián Canosa, sae Eusebio Martínez e a parada de Antonio Mato. Boa intervención do xove guardameta Carballés, que lle dá a oportunidade ao seu de aumentar a vantaxe. Aí temos a Cuco dentro 6 metros e gran intervención de Alejandro Canosa. Boa intervención do portero Camariñán para evitar o gol de Cuco en 6 metros. Move, chao Calvo Siria. Aí temos a Juanca Rodríguez con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias que intenta penetración, Juanca Rodríguez con disparo, golazo de Juanca Rodríguez. Juanca que sacou o seu fusil para poñer o 6-4 no marcador cando estaba a piques de cumprir os 8 minutos desta primeira metade. Move xa o conserva Arbolla. Máxima intensidade nestes primeiros minutos do derbi costeiro desta primeira estatal. Hai golpe franco a prol do conxunto Camariñán. Fabián Canosa, moi ben, Brais Puig. Move con Eusebio Martínez, de novo Fari, tratando de mover rápido, pero está defendendo moi ben o Calvo Siria, o lanzamento de Fari arriba. Reclama unha posible falta sobre Fari. E hai cartón amarelo para o adestrador do conserva Arbolla. Por esas protestas, nunha acción como unha posible falta sobre Fari, non sinalada polos colexiados asturianos, e moverá xa o Calvo Siria. Temos a Juanca Rodríguez movendo con Pablo Iglesias, Manu Méndez, comeza a rotación de posicións entre os xogadores verde e negro. Juanca Rodríguez, como está este rapaz? Vaya acción individual acaba de facer o xogador Carballés para facer unha vantaxe máxima ata o momento de 3 goles. 7-4 e move xa o conserva Arbolla. Dúas afeccións agora mesmo entregadas cos seus equipos. O lanzamento de Fari e a parada de Antonio Mato. Gran parada de Antonio Mato. E move xa o Calvo Siria.
Tenemos a Juanca Rodríguez moviendo con Carlos García. Mueve Manu Méndez. Manu Méndez. Hay falta agora. Mueve xa o Calvo Xiria. A recuperación de Fari, que se planta só ante Antonio Mato. E o gol de Fari para poñer o 7-5 no marcador. Move xa o Calvo Xiria. Move xa Cuco sae dentro pivote para Pablo Iglesias, o capitán que move para Juanca Rodríguez. Movendo moi rápido o Calvo Xiria, o lanzamento de Cuco que se vai fora. E move xa o Conserva Arbolla en ataque. Fari con Fabián Martínez, o balón para o extremo para Xavier Canosa. Con calma agora Fabián Canosa. O xogo Camariñán movendo con tranquilidade. Aí está Fari. E o gol de Fari para poñer unha mínima desventaxa aos seus de un gol. Para Juanca Rodríguez, o lanzamento de Juanca, o novo gol. Como está Juanca no día noche. Partidazo que está realizado da 19 do Calvo Xiria. O pivote, o balón agora para Fari. Fabián Canosa escapa, señor esférico, recupera Fari. E hai falta sobre Xavier Canosa. Move xa Francisco Coarral. Sae dentro extremo Cristian Antelo. O balón para Eusebio, escapa, señor balón ao pivote. Hai falta sobre Carlos Vilanova. E lanza xa un novo ataque ao Calvo Xiria. Pablo Iglesias con Juanca Rodríguez movendo de un lado ao outro. O conxunto verde e negro sae dentro extremo Carlos Vilanova. Hai falta sobre o capitán Cuco, que xoga xa con Pablo Iglesias. Manu Méndez que intenta internar agora é Pablo Iglesias, que non perdoa dentro 6 metros para poñer o 9-6. Arriba o Calvo Xiria. E move xa o Conserva Arbolla. Agora é Fari que xoga con Eusebio Martínez, intenta o lanzamento, hai falta e cartón. Francisco Carrá xoga con Eusebio xa. Fari. Sae en o extremo Cristian Antelo. O balón recuperado por Manu Méndez a contra do Calvo Xiria, e Manu Méndez que non perdoa. Máxima diferencia hasta o momento. Calvo Xiria 10, Conserva Arbolla 6. Move o Conserva Arbolla xa en ataque. Fabián Martínez, hai tempo morto solicitado polo Conserva Arbolla.
Iglesias ante Alejandro Canosa. Y o gol de Pablo Iglesias. Chao, conserva el boya. O balón por dentro para Francisco Carral, que fai o 11-8 a reviravolta e xa xoga rápido Calvo Siria. Temos a Manu Méndez, o balón ao extremo para Carlos Vilanova. Para os colexiados do partido, xa que Xavier Canosa se queixa e unha doenza no seu, parece que no seu dedo. Entra a pista Alberto Mas. Novo gol do capitán. Move xa Fabián Canosa con Francisco Carral, agora é Fari. Conserva el boya Francisco Carral, que está facendo moito dano xogando aí na liña dos 6 metros e fai un novo gol para poñer o 12-9 no marcador. Rápido ataque do Calvo Siria a 7 metros de novo e cartón amarelo, neste caso para Eusebio Martínez. Entra agora Félix Fateira para poñerse baixo paus. De novo Pablo Iglesias, se supera tamén a Félix Fateira, que xa lle dá o relevo ao seu compañeiro Alejandro Canosa. Xa movendo, conserva el boya. Abre para o extremo Cristian Antelo, que non é que de mantener esa oportunidade. Agora Juanca Rodríguez, que dá a réplica e sí que supera a Alejandro Canosa con o 14-9 no marcador. Que trata de recurtar diferentes no marcador, pero está facendo un gran traballo defensivo Calvo Siria, que está dificultando en moito as cousas. Move Eusebio para Fabián, e de novo Eusebio Martínez con Fabián, agora é Alberto Mas. Alberto Mas, e hai golpe franco. Temos a Fari saindo dentro do extremo. Ese pase que se lle escapa. Alberto Mas, hai aviso de paseo para os camariñas. Eusebio Martínez, que estrela o balón no pau. E move xa Juanca Rodríguez.
Entran a pista Enrique Pena. Agora é Enrique Pena o que se coloca no extremo dereito do ataque Carballés. Moita rotación de posición que está dificultando a defensa dun Conserva Arbolla e Chimpo vai a ese lanzamento nunha posición bastante boa para aumentar a vantaxe dos seus. E agora é Fari o que intenta dar a réplica. Pon o balón interior para Alberto Massa contra de Jorge Bouzas. Aí temos a Jorge Bouzas e a parada de Alejandro Canosa. Xa o Conserva Arbolla. Aí temos agora a Fari. Fari para Fabián. Agora é Alan Fuentes. Aí falta en ataque. Manu Méndez, o balón interior para Jorge Bouzas. Aí golpe franco. O de Xacuco con Carlos García. Entra o capitán a pista, de novo tamén Chimpo. Temos a Pablo Iglesias e o gol do capitán Martínez. E novo Fabián aí de director da orquesta do ataque Carballés. Eusebio Martínez o que intenta profundizar e hai 7 metros a prol do Conserva Arbolla. Vai a ser Fari o encargado de facer ese lanzamento dentro dos 7 metros. Fari ante Antonio Mato. Temos a Fari. Fari e o gol de Fari para poñer o 15 no marcador cando faltan pouco máis de 7 minutos e medio para a conclusión desta primeira metade. Move xa Pablo Iglesias. A piques de recuperar Fari. E moi atento saindo a cortar ese pase. Move xa o Calvo Xiria. Temos a Chimpo que xoga rápido con Manu Méndez. Aí unha clara falta de Alan Fuentes que xoga xa rápido con Manu para Enrique. Agora é Chimpo. O balón de Pablo Iglesias. Boa actividade, pero estaba pisando o capitán Carballés. Move rápido Eusebio Martínez. Boa acción en ataque do xogador Camariñán. Eusebio Martínez con Cristian Antelo. Refari movendo con tranquilidade o conxunto Camariñán. Temos a Fabián con Fari. Agora é Eusebio Martínez o que intenta profundizar, fai o lanzamento, pero hai golpe franco. Xa Eusebio Martínez, o balón de Fari a reviravolta. Intentaba a vaselina Alan Fuentes, pero o balón que se vai o longueiro e afora. Pablo Iglesias con Chimpo. Novo Pablo Iglesias con Manu Méndez. Momento de un lado a outro. E temos a Pablo Iglesias, nova internada e nova intervención de Alejandro Canosa, que está a pasar un gran partido. O
O balón para el pivote para Alberto Más. Se vaya, intervención de Antonio Mato. Gran partido que está a realizar o xove portero Carballés. Recupera o balón Fari que se planou luminoso. E agora é Fernando Vázquez o que solicita tempo morto. Inferioridade o conserva Arbolla. O balón para extremo para Carlos García e gran intervención de Alejandro Canosa, que está a facer un auténtico partidazo, mantendo esas diferenzas do conserva Arbolla e privando ao Calvo Siria de aumentalas. Fabián Canosa con Alan Fuentes. Hai agora a defensa individual de Jorge Bouzas sobre Fari. Temos a Fabián que xoga con Eusebio Martínez. Eusebio Martínez que intenta profundizar, pero hai golpe franco. Move xa o conxunto camariñá. O balón para Alan Fuentes. Gran pase ese de Fabián Martínez. Fabián Canosa. E Alan Fuentes que non acerta ante Antonio Mato. Lanza xa rápido o ataque o Calvo Siria. Manu Méndez, 3 minutos para o tempo de lecer. Alan Fuentes intenta profundizar, agora é Eusebio Martínez, nova intervención de Antonio Mato. Lanza rápido, ataque o Calvo Siria. Pablo Iglesias. O balón para Juanca Rodríguez, o balón para extremo para Carlos García e gol de Carlos García que pon o 17 no marcador.
para el Calvo Siria. Entra a pista Gabriel Castiñeiras. Por primera vez neste encontro. Movendo dun lado a outro o conxunto carballés. Aí temos a Pablo Iglesias e o novo gol do capitán que está más. Hai 7 metros e cartón amarelo para Julián López. De novo Fari dentro 7 metros. O lanzamento de Fari e o gol do Conserva Arbolla. Move xa o conxunto carballés no que pode ser o último ataque desta primeira metade. A Pablo Iglesias movendo para Chimpo que amaga co pase ao extremo. Gabriel Castiñeiras, sai Enrique Pena do extremo, balón que perde o Calvo Siria, contragolpe do Conserva Arbolla e a madeira Fabián Canosa. Última opción para o Calvo Siria. A falta de 15 segundos para o final desta primeira metade. Temos a Chico, move con Pablo Iglesias, Gabriel Castiñeiras, Pablo Iglesias, o balón que se lle escapa. Hai a contra do Conserva Arbolla, plántase Fabián Canosa que non perdoa e co 18-14 chegas ao tempo de lecer neste derbi costero da primeira estatal. Conserva Calvo Siria 18, Conserva Arbolla 14.
Esperamos un poquito, si no, volvemos a poner sorteo. Gracias.
Alberto Mas. A primera parada de Iago Gómez, que acaba de ingresar ao terreo de xogo. Move xa Gabriel Castiñeiras. Aí temos a Gabriel Castiñeiras con Pablo Iglesias con Chimpo. Chimpo que xoga para Gabriel Castiñeiras, que supera a Félix Fateira para poñer o 19-14 no marcador. Move Fari con Fabián Canosa. Hai falta no pivote sobre Alberto Mas. Move xa Fabián Canosa con José Martínez. Sai Cristian Antelo. Move Fabián Canosa, Fari que busca o lanzamento, a perda de balón do Calvo Siria e contragolpe dos carballeses de Jorge Bouzas, que non perdoa. Goles de diferenza no marcador, a que reaccionen e saquen algo positivo deste derbi costeiro. Tenemos a Fari, xoga con Fabián Canosa. Aí golpe franco. Move Fari de novo, balón que se lle escapa ao xogador Camariñán, pero hai falta. Xa o conserva Arbolla. E Fari. Golpe franco de novo. E agora hai falta de novo sobre Eusebio Martínez. Fari, o lanzamento de Fari, ben taponado aí por Jorge Bouzas. Cristian Antelo que colle o rexeite e supera a Iago Gómez. Vemos a Pablo Iglesias con Gabriel Castiñeiras. Joder, rápido Calvo Siria. Gabriel Castiñeiras que intenta profundizar. Hai contragolpe do Calvo Servat Goya. Fabián Martínez que amaga ahí sobre Pablo Iglesias, se supera a Iago Gómez, recurta diferenzas o conserva Moya cando se van cumprir os 4 minutos desta segunda metade. Calvo Siria move xa rápido dun lado a outro con moita rotación de posicións o conxunto carballés. A Chimpo, o lanzamento de Chimpo e a parada de Félix Fateira. Chimpo que non está a ter o seu día hoxe. Hai golpe franco a prol do conserva Arbolla. Xa o conserva Arbolla. Aí temos a Eusebio Martínez, gol de Eusebio Martínez. Parece que está reaccionando conserva Arbolla nestes primeiros minutos da segunda metade. E a afición camariñana que se ven arriba. Move Chimpo, Pablo Iglesias, perda de novo do Calvo Siria contra do conserva Arbolla. Cristian Antelo, vai a intervención de Iago Gómez, pero Xavier Canosa que non perdoa nas segundas. Vese obrigado a pedir tempo a morto Fernando Vázquez, porque o Camariñas estalla con el moito terreo ao conxunto carballés.
Reanuda il gioco, Gianno Villa de Noia. Muove o Calvo Siria. Ahí tenemos a Chico con Pablo Iglesias. O lanzamiento de Pablo Iglesias que se va y fuera. Que tiene la posibilidad de conservar Boya de reclutar diferentes a un solo gol. Ahí tenemos a Fari con Fabián Canosa. Mueve Eusebio Martínez. Fabián Canosa que juega con Alberto Más. Fari. Moviendo con tranquilidad agora o conjunto Camariñán. Dominando a situación. Con tranquilidad, sin presa. Xavier Canosa que sale de extremo, balón muy interno para Alberto Más. O delirio que se desata en la bancada camariñana. Calvo Siria 20. Conserva Arbolla 19. Tenemos a Chipo Julián López. El gol de Julián López. Necesita reaccionar o conjunto Carballés porque o conserva Arbolla, veuse arriba. Tenemos a Fari, o Máximo Artillero Camariñán, Fabián Canosa, adentro, golazo de Fabián Canosa que sacó o seu fusil para poner o 21-20 no marcador. Aí temos a Pablo Iglesias, Chimpo movendo rápido, con o Calvo sin escapa, sin o balón, recupera Pablo Iglesias, e o gol de Pablo, gol do capitán. Tratando de reducir las diferencias a un gol. Fabián Canosa, rápido ese ataque, Carballés. Agora o Calvo Siria tratando de aumentar a súa vantaxe. Ahí tenemos a Manu Méndez que no perdoa. Parece que reacciona este Calvo Siria que nos primeiros intres desta segunda metade non entrou do todo metido no encontro e viu como conserva Arbolla chegou a reducir as diferencias hasta un gol. Xa conserva Arbolla. Perda de balón dos camariñáns. A contra que acaba Enrique Pena con gol para poñer o 24-20. Agora o Camariñas que se ve obligado a parar o encontro e o seu adestrador solicita tempo morto.
mudas o xogo xa no Vila de Noia. Temos a Fabián Canosa, momento con Eusebio Martínez. Hai golpe franco. Conserva ya con Eusebio Martínez. Fari, agora é Fari que intenta profundizar, pero o balón que se lle escapa. Inferioridade o Siria, xogará 2 minutos en inferioridade. Cando o marcador reflexa o 25-22. Jorge Bouzas. Agora Cristian Antelo xogando coa defensa mixta sobre Juanca Rodríguez, pero Pablo Iglesias que supera a defensa camariñana e pon o 27-22 no marcador. Recuperación do Calvo Siria, que parece que volve a tomar o mando do partido con contundencia. Vamos a Pablo Iglesias con Manu Méndez. Ahora Juanca Rodríguez, Pablo Iglesias, de novo Juanca Rodríguez, movendo moi rápido Calvo Siria. Manu Méndez abre para o extremo, Enrique Pena e falta en ataque. Selló esférico, recupera o Calvo Siria, que a falta da metade deste segundo tempo parece que non se lle escapará esta victoria, salvo sorpresa de última hora. Temos a Juanca Rodríguez, movido con Pablo Iglesias, Manu Méndez, no balón agora sí para o extremo para Enrique Pena, que non perdoa. Pongo máis 6 no marcador cando se cumpren os 15 minutos desta segunda metade.
Fuentes. O balón que recupera Enrique Pena para lanzar la contra. O balón para Cuco, Manu Méndez, Juanca Rodríguez, adentro. Gol de Juanca Rodríguez. Más 7 los marcadores. Los camariñans que no parecen demasiado conformes con su actuación arbitral. Muove, Xao, conserva el Boya. Balón interior que recupera Jorge Bozar, Nova contra Don Calvo Siria, Enrique Pena. 30-22, no marcador, novo tempo morto. De 7 metros que lanzará Pablo Iglesias. O lanzamiento de Pablo Iglesias ante Alejandro Canosa. El balón que se le escapa al capitán. Agora o Calvo Siria que realiza unha defensa mixta con Jorge Bozas facendo un marcaxe individual sobre Fari, hai golpe franco a prol do conserva Arbolla. Poñerá en xogo xa o conxunto camariñán, aí temos a Fari, xoga con Alan Fuentes. Agora Fari no extremo, intervención de Iago Gómez, vaya doble intervención de Iago Gómez. Vaya doble parada do guardameta Carballés. Espectacular o nivel que está a mostrar o portero do Calvo Siria nesta tempada. O balón para o extremo para Jorge Bozas, vaya golazo de Jorge Bozas que pon unha diferenza de 9 goles no marcador. Move o
Conserva Arbolla, agora unha presión alta do Calvo Xiria, dificultando moito os ataques Camariñas. Eusebio Martínez e hai golpe franco. Move Fabián Canosa. Fabián Canosa. Xogará de novo Calvo Xiria. Recupera o home excluído. O Conserva Arbolla. Falta pouco máis de 10 minutos para o final do encontro. E movo Calvo Xiria. Trata agora de dificultar o ataque Carballés cunha presión alta o conxunto camariñán. Hai falta sobre o capitán. E paran os tempos colexiados. Xa o Conserva o Calvo Xiria. Aí temos a chimbo Julián López, parada de Alejandro de diferenza, máxima diferenza no marcador, no que vai de partido. E agora sí que a victoria parece que, salvo catástrofe, quedará no Vila de Noia. Move xa o conxunto camariñán. Agora sí que ve as cousas moi complicadas. Tivo un bon momento no inicio desta segunda metade nas que se metiu de cheo pola pelea pola victoria, pero un tempo morto de Fernando Vázquez fixo reaccionar aos carballeses. Salvo catástrofe, a victoria quedará no feo do Carballés. Recupera o balón. Hai falta a prol do Calvo Xiria e xoga xa Pablo Iglesias. Move rápido o ataque, en ataque o conxunto verde e negro. E agora parece con calma. Julián López nos 6 metros e o gol de Julián López que pon a vantaxe de 11 goles no Luminoso. Fari que xoga con Eusebio Martínez. Agora é Fari que xoga con Eusebio Martínez. Eusebio Martínez, nova intervención de Iago, pero hai golpe franco. Temos a Eusebio Martínez con Fari. Amaga co lanzamento, pon o balón interior para Fabián Canosa. Golpe franco e 2 minutos para Cuco. 2 minutos para Cuco. E xogará en inferioridade o Calvo Xiria. Tratará de aproveitar o momento o Conserva para recurtar diferenzas. O gol de Fari. Está o máximo artilleiro camariñán recurtando diferenzas. Unha diferenza que é de 10 goles agora mesmo. Move xa o Calvo Xiria. Agora é chimpo. Hai golpe franco a prol do conxunto carballés.
33-22. Perdón, no marcador a falta de poco más de 6 minutos y medio para el final. Mueve Pablo Iglesias con Chimpo, lanzamiento de Chimpo, un golazo del jugador Carballés. Trata de dar la réplica, o conserva el Boya, balón interior para Fabián Canosa, que no perdoó. Xa o conxunto Carballés, pouco máis de 5 minutos para o remate deste encontro, vantaxe de 9 goles para o Calvo Siria e son 10 despois deste gol de Pablo Iglesias. Move xa o conserva Arbolla. Entra de novo a pista Félix Fateira na meta camariñana e os da mira do encaixe que recurtan diferenzas cun gol de Francisco Carral. Moven xa os carballeses de novo en ataque. Sen presa ninguna, sabedores de que o triunfo quedará no Vila de Noia. San Pablo Iglesias, hai golpe franco. Julián López, vaya golazo de Julián López. Vaya golazo do 7 do Calvo Siria despois de recoller un rexeite da meta rival que pon de novo os 10 goles no marcador. Balón interior. Hay golpe francos, recupera balón Carlos Vilanova. O balón para Carlos Vilanova, o gol de Carlos Vilanova. Move xa agora xa o partido prácticamente sen ritmo ningún, xa que está todo peixe vendido. É envidiable a afección camariñana que non deixou de animar os seus en ningún momento e que segue alentando ao Conserva Arbolla a pesares de que a diferenza no marcador é de 10 goles, demostrando que son unha afección moi fiel. E que van cos seus, gañen ou perdan. Temos a Pablo Iglesias movendo con Chimpo, o balón por extremo para Jorge Bouzas e a intervención de Félix Fateira. Pouco máis de 2 minutos para o remate do encontro. Calvo Siria 27, Conserva Arbolla 27.
mueve de un lado a otro, conserva el Boya, tratando de reducir la diferencia. Recuperación, Fran Rey que lanza contra para Carlos Vilanova. Carlos Vilanova, adentro, 38-27, no Lumino. Intervención de Iago Gómez, que lanza contra xa para Carlos Vilanova. O balón que se escacha na madeira. Chao, conserva o Boya. Temos o balón de Francisco Garral e o gol 38-28 cando falta tan só un minuto para o remate do encontro. Move o conxunto carballés. Últimos segundos do encontro, abre para o extremo para Jorge Bozas Chimpo, balón a madeira. O balón agora que chega a Alan Fuentes. Fran Rey que comete falta. Ben defendida esa acción polo xoven carballés. Últimos 10 segundos de partido. Fabián Canosa, que xoga con José Martínez Fari, que intentará o último gol do partido, consegueo para poñer o 38-29 no marcador, co que acaba este derbi costero da primeira. Despedimos esta transmisión, remata un encontro Calvo Siria, 38, conserva el Boya, 29. Moitas grazas por seguirnos e hasta logo.